Selam aleyküm sayğılı seyirciler. Bugün iyulның 29-ы күн devamında olup geçken en aktual haberler bizim yayınımızda. Rusiyanın Taqqiqat komiteti Qırımны terk etmege yasak etken Qırım tatarlar aktivistleri Ankara'da o'tkirilecek kongress iştirakçilerini video beyanatını hazırladılar. Belli olğanı gibi Tunev'in iki meclis azası Nariman Жилял, Ilmi Umerov ve Qurultay Salaf komissiyasının reisi Zair Smedляевны Rusiyanın Taqqiqat komitetine çağırdılar. Taqqiqatçı Nevbeteki Korışovны avgustun 1-ne tayinledi. Bu konu ise Ankara'da ikinci Bütün Dünya Qırım Tatar Kongresi öz işini başlayacak. Kanunsuz silahlı takımlar tarafından korkuzma siyaseti neticesinde Kırım'da öz hayatı ve serbestliği için soy-sop ve yakınlarının hafsızlığı için korku muhiti peyda oldu. Yanı cinayet işler açmağa tırışalar, ona hakkında laf yürseteler ve hepsine daha koşma. Buna bu bizim Bütün Dünya Kongresi'ne yol alacak insanların çok iş alıp baralar. Kongreste iştirak etmesinler deyip. Rusya hükümeti tarafından bizge bu yerde baskı көрсетілді ve Kırım'dan çıkmağa bizge yoğur basıldı. Aman biz chetте olmağa istemegen sebebinden biz sizge böyle çıkıştan bulunmağa karar kabul ettik. Hazırlanған толы beyanatını zaman bitken son baqa bilesiniz. Birleşken Milletler Teşkilatı Boeing işi boyunca tribunal teşkilatı meselesini çözecek. Avstraliya, Belgiya, Malayziya, Niderlanda ve Ukrayna onға cinayet tribunal teşkil etilmesi için müracaat yollagan edi. Rossiya ise bu tribunalga karşı çıka. Onun temsilcisi Vitaliy Churkin rezolütsiyaga kol tutmayacağını bildirdi. Geçken sene iyulның 17-sinde Ukraynanın şarkında urup düşürülgen Malayziya uçağında 298 insan elak oldu. Ukrayna ve harbi memleketler uçağını cenkeverler ya da Donbas'ta olgan Rusiya askerleri urup düşürgende şüphelenmeyler. Rusiya ise buna ret etti. Frankistanlılardan son Qırımға İtalya deputatları kelmege işandıralar. Bu haqda ziyaret teşebbüsçisinden biri 5 yıldız fırqasının deputatı Manila De Stefano bildirdi. Bu siyasi kuch Amerikaga qarşılıq bildiri. Ziyaret oktyabrның başında keçe bile. Olgan malumatqa ko'ra, erkenga 8 milletvekili kirecek. Qırım ve Moskva'nı ziyaret etmek teklifini Rusiyanın Federatsiya Şurasının Dış işleri boyunca komitetinin azası Andrey Klimov seslendirdi. Erken Ukrayna kanunlarını bozup Rusiyadan kirmege planlaştıra. İtalya'nın 5 yıldız hareketinin delegasyası olarak Kırım ve Moskova'nı ziyaret etmege karar aldık. Teşkili meselelerini çözmek için birkaç günden Rim'deki Rusya'nın temsilciliğine bağlanacağımız. Бақчысарайда 1,5 bin insan 3. kun ışıksız yaşamakta. Elektrikanı sanki borçlar olğanı için sondırdılar. Işıksız kalganlar aytqanına göre paralarını öz vaxtında berediler. Onlarla insanlar ictimai narazılıq aksiyasına geçirmege mecbur oldular. Руслан Сейтаблаев 2 yıldan beri Qorantасынен Бақчысарай civarındaki yazılık evinde yaşay. Her vakit ışık için paranı stроитель kooperatивinin yol başçısı Vladimir Zıkovға төлейді. Lakin төлеген paraları Kriminergo'ga barıp yetmеген. Neticede Kriminergo kasabanı bütünley ışıksız kaldırdı ve kasaba 3. gün yarıksız yaşamakta. Bu vaziyet ise Qoranта azalarının sağlığına zarar getiriyor. Я за услуги поставления электроэнергии плачу и в товарищество, и в кооператив. А энергии как потребитель я не получаю. У меня есть теща, она хронически больной астматичка. Она живет на небулайзере. Небулайзер живится, запитывается от электросети. Вот сегодня только мы два. Sakinlerge 125 bin ruble borç olğanını seslendirdiler. Onların fikirine göre bu paralarını kooperativinin sabık reisi ala bilgendir. Ozu ise gayip olğan. Вот замок, никого нет. Вот. Соседи утром видели, как он вывозил отсюда вещи. Sakinlerinin fikirine göre Zыкov kooperativni Rusiya kanunları boyunca resmileştirgende onun reorganizasyasını geçirip ticaret müessesine geçirgen. Если в товариществе я просто каждый несет ответственность за себя и несет ответственность за действия председателя и членов правления, то в кооперативе совершенно все по-другому. Вот, к примеру, они наделают долгов или возьмут кредит и не выплатят его.
то все сообщество будет гасить эти долги. В товариществе мы имеем право обратиться в государственные органы, чтобы нам, или в РЭС, чтобы нам платить за тарифы снизили, как в сельской местности, за воду, за все. В кооперативе этого нет. Инсануар хырсызлык хакында білген сон топлашув кечірділер. Мартның бірінде қасабаның статусыны ғайрыдан қайтарып, дегер елбашчыны сайледылар. Крымэнерго на вопрос, включит нам электроэнергию или нет, ответил так на сегодня, что мы не можем давать электроэнергию должникам. Сделайте что-то, чтобы оплатить этот долг. Все остальные проблемы будут решаться путем, значит, обращения. Мы уже обратились во все инстанции, идет расследование по этим эпизодам. Меселені чезмек үшін кооператив рейсі әрбір сакенден 700 рубле топлап, Крымэнергоға одамеге ишандырды. Қырым үшін бұл енді бірінші әдеседе кел. Мисал оларақ кеченлері айны проблеманен Ақмеждетнің Каменка сакенлері де раст келді. Анда да сакенлер олмаған боржыларны өз жебінден өдеділер. Эльмас Ибраимова, Асан Асанов, Заман, АТР. Қырымда шайт мақсуатларына фиатлар көтерілгені қайдетілі, ләкин Қырымның Рус мемуреті өз есепатында Москваны алдатып фиатлар эксілгеніні сеслендіре. Бұақта Қырым мемуретінің Койхожалық Назирінің бірінші муавины Николай Полешкин білдіре. Назир муавины берген мәліметқа көре, Қырымда тауық етінің фиаты тек 6%-ға көтерілген сан кешімді 1 килосы 106 рубле тұра. Домыз еті есе 11%-ға көтерілді. Назирінің мәліметіне көре 158 рубле миқдарында. Ләкин базарда фиатлар баяғы yüksek. 1 kilo tavuk eti 145 rubleden 195 rublege kadar. Bu tahminen 70 grivnadır. Bazarda 1 kilo domuz eti ise 280'den 350 rublege kadar tura. Bu tahminen 150 grivna. Polüşkin'in sözleri yalan olganını Ahmedjit'nin bazarlarında da izbatlaylar. Нет, таких цен нет. Это однозначно. Дороже. Да, дороже. Вырезку я брала 250 свинина. Вырезка. Вот. Это и антрикот на кости я брала 280 стоил. Ну, 100 с чем-то я не слышала таких цен. Не слышала, не видела нигде такой цены. Куры, вон, посмотрите, какие дорогие везде. Особенно вот это курятина, мурятина всякие. Это все очень дорого. Желудки у них дорогие, печенка у них дорогая. Все у них дорогое очень. Свинину я брала 220. Килограмм? Такого нету мяса. Самое дешевое это 350. Такого мяса нет. Ну, посмотрите, филешки там сколько стоят. 290. Какие там? Вон крылья 195 рублей. Крылья. Там же цены вон. Поэтому вряд ли такое мясо. Я такого мяса еще не видела, чтобы 106 рублей килограмм был. Ни мяса, ни куриного, никакого. Нет, такого нету. Свинина 250 это минимум. Максимум 350 мякоть. Также и говядина. Курятина где-то 150 при пределах. Это если покупать в нашей рябе. А домашняя 250 килограмм. Ой, да дороже все. А свинья дорогая. Я беру лопаточку 270-280 рублей килограмм. И ребрышко. Дёрт президент мектебі бойлы Ахмеджет живарындаки борчоқрақ сакенлері қасабада құрылған мектепні адландыралар. Мектепні та 22 ел евелісі құру башладылар. Шымды есе Қырымнан Рус мемуреті иншаатны құру бітірмек үшін 400 миллион рубле айырмаға ишандыра. Бұл тақменен 150 миллион гривна. Бұл параларны Қырымнан Рус мемуретінің парламент елбашысы Владимир Константиновнен бағылы олған консоль шirketi алажақ. Борчоқрақ мектебінің құрыжылық мейданында тынчылық, құрыжылық ішлері көрінмей. Кіріш қапыларында бұл құрыжылықны гражданстрой шirketi алып барғаны білдіріле. Амма азбарда консоль шirkетінің белгісі көріне. Малюмки консоль шirketi Қырым парламентінің рейсі Владимир Константинов әле бағылы. А кто строительство идет? Это Татарстрой и консоль. Что-то никого там дёртадан чалашается. Консоль шirketi Санкт-Петербургтан махсус құрыжылық бірлешмелеріні дәвет еткен екен. Антон Гульдинский Надежда құрыжылық бірлешмесінің хадимы. Оның айтқанына көре, шымдыки вақытта сабық құрыжыларының хаталарыны түзетелер. Чоқ сенелер девамында бинаның дамы тешілген, деварлары да бұзылған. Мы приехали в Крым, в Симферополь и строим школу вот в этом районе крымских татар. Но мы занимались в основном демонтажом того, что было раньше, то есть старая работа, которая там старая обветшалая штукатурка и старые стяжки, которые были выполнены не по технике. Мы их демонтировали.
Халк арасында Дорт президенттің мектебі адвандырылған борчуқрақ мектебінің құруджилығы 20 елдан зияде девам ете. Бұл вақыт девамында Дорт Украина президенті Денис Төве апансыздан 5-ші Русия президентінің вақыты келді. 2013 сенесі бина 55%-ға азыр еді. Амма пара қытылығы себебінден құруджилық тоқтатылған еді. Бұл сене Қырымның Рус мемориеті декабрь айына қадар бинаны бітірмеге ешандыра. Ве база кемиет векеллері бұл іштен яқшы пара қазаналар. Элиф Абдуллани, Бикараманов, Заман, АТР. Сақ районын Поповка койсакеллері Бифус фестиваліні қорчалайлар. Кечірілмесі ясақ етілген фестиваліні кечірмеге талап етелер. Сакеллер Қырамнан Рус акиметі ве прокуратураны койны зәрет етмеге чағыралар. Кечілері фестиваль кечірілмесіні айны прокуратура ясақ еткен еді. МЧС ве Роскомнадзор фестиваль кечірілежекер шартларға уймағанны білдірді. Прокуратурада білдіргенлеріне көре фестивальда ичкілік сатылғаны қанунға уймай. Бифус фестивалінің тантаналы açılışı bu жұма күні кечірілмек керек еді. Известно село Поповка, по крайней мере большинство. Будем говорить так, 99% фестивалем довольны и очень хотят, чтобы он проводился именно у нас. Администрации Крыма никто нами не занимается. Ни дорог здесь нету, ни канализации, нет ничего. У нас хотят отобрать этот фестиваль. Пройдите в каждый двор, и каждый хозяин скажет, что он отвечает за то, что у него никаких наркоманов нет. Мы следим за этим, понимаете, мы следим за этим, чтобы не было наркоманов. Хочу сказать, что в течение 5 лет Казантип наш окультурился. Особенно сейчас, даже судя по территории, судя по жителям, которые приезжают сюда, по отдыхающим к нам, поэтому контингент совершенно другой. Ростовта Украина режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольчингаға қаршы махкеме ішінің бақылмасы девам еттірілді. Бүгін махкемеде сас шаатны діңледілер. Ойсе жинай иш фигуранты Алексей Черни оңа патла фалетіні ішлеп шығармаға сымарлағанны білдірді. Сенцов Кольчинга іші бойынша да екі қырым сакені Александр Черни и Геннадий Афанасьев яқаланған еді.Ексіді таққатнен іш бірлік имзалап, Сенцов и Кольчингаға қаршы малюмат ачықладылар. Активистлеріні кешкен сені майыста яқалаған еділер. Оларны Қырымда санки теракт азырлағанда қабатладылар. Кольчинканы 10 елға азатлықтан марум ете білелер, Сенцовны есе 20 елға. Александр Кольченко рассматривает события поджога офиса России и офиса Единой России как форму протеста на введение войска Российской Федерации в Республику Крым. Қырым татарлар Киев полициясында 25 яшлы Эльвира Абдулкадырова пайтақта яшағанларының тынчылығына қорчалай. Ишкуны насыл кечкені бізім левхамызда. Арабадан чықмаздан о ішіне кіріше Эльвира Абдулкадырова невбетеки чағыруға шыға. Чешет ел қазалары дава, қарсызлық ве афиончылық. Бұл әпсі она бағлы. В соседнем доме охранник нашел ваш кошелек, ничего не было или что-то было. Если что-то было, говорите, пишем заявление, едем в райотдел. Onun iş günü sabah saat 9'dan başlana ve geceye kadar devam etti. Kırım'da o üniversitetin yuridik fakültetini bitirdi. Seçim boyunca o farklı imtihanlardan geçti. Первый тест это был тест общих навыков, потом второй тест это мы сдавали норматив. Третий тест проходили ВЛК. Kızlar ve kadınlar politsiya olmayacağını erkekler uydurup çıkarganlar emin Elvira. O araba yakınlaşkanda bile acele haber gelmekte. Boleky bajili haberlerini Elvira Ernkun tahminen 15 kere kabul etti. Sübetleşmege vaqt yetişmey. Ne sebep ile Alevi muhitini gece kunduz işini dönüştürgenini böyle anlattı. Хочется качественных изменений в правоохранительной системе. Я чувствую себя гражданином Украины, и что происходит сейчас в Крыму, для меня это было бы сложно принимать присягу другого государства. Kıran kızı sıcak tabiatlı Elvira Ukraynalı zinadaşının Игорьнен beraber iş vazifeni becereler. Як вам працюється з такою дівчинкою? Абсолютно добре, дуже добре. Ну вона така горяча, така. Ну мені така і треба, мені іншого не підходить. Ernkun harbi urbada olğanına bakmadan o insani ve kadınlık vazifelerden çette kalmay. Женщина
хоть и полицейский, какой бы профессия ни была, должна всегда успевать ухаживать за собой. Пайтахта Эльвира энди уч ай яшай. Арби урбада олганына бахмадан, оны комшылары энди таный. Эльвира. Наташа, приятно познакомиться. Взаимно. Теперь можно спать спокойно? Конечно. Получается? Шымдылык о брозы яшай. Ана бабасы көчмеге истемелер. Олар Қырым үшін яшайлар. Эльвира есе Қырым Украинаға қайтажағына инана. Русия студентлері Ялтада чоплік жиштыралар. Шерге ярдам көстермек үшін Нижнегородск вилаятынден 50 студент келді. Есасен олар қанунсыз ерлештірілген рекламаны жоқ етелер. Бұне бәрбер геншлер пляжларны темізлейлер ве чоплік обаларны жиштыралар. Умумен олар жұма күніне қадар чалышажақлар. Бұндан соң есе оларны еріне дигер студентлер кележек. Бұл сонки хаберіміз еді эфирімізден айрылманыз. Яйнымызны Русияның тақиқат комитеті Қырымдан Анкараға шықмаға ясақ еткен меджлис лидерлерінің бейнатыны бақмаға теклиф етеміз. Аты әрілі қалыңыз.